ассалому алайкум тамошобинони иззатманд ва ҳаводорони барномаҳои телевизиони Тоҷикистон. Ин навбат барномаи кошона ҳаст, меҳмони хонадони шумо. Мо имрӯз ба шумо тарзи тайёр намудани як нав таоми миллиро нишон хоҳем дод ва ин нави таомро ба мо бонуи бисёр ҳам хушсадо, бонуи хушсимо, гули зебои баҳорӣ ҳам гӯем хато намекунем, ҳунарманди ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ибодат Раҷабова омода месозанд. Хушомадед ба барномаи мо. Баҳор муборак бошад. Мегӯштед ки барои бинандаҳои мо кадом нави таомро пешниҳод месозед? Саломат бошед. Ташаккури бисёр ки маро ба барномаи худатон даъват кардед. Як хӯроки имрӯз омода мекунем ки фикр мекунам ҳамаи бонувон аз уҳдаи пухтани ин хӯрок мебароянд ба осонӣ, чунки хӯроки тезтайёр аст, хеле осон аст. Аз чӣ нахуст оғоз мекунем? Ба хотире ки хӯроки мо тез омода шавад, оташонро мо даргирёндем. Аллакай пешакӣ гирон кардем. Бале, гӯштро барвақттар ба хотири бо мазза омадани хӯрок, гӯштро барвақттар мо майда кардем, ба он намак илова кардем. Ки намак хӯрда ки маззашро гирад. Яъни айни ҳол мо равғанро ба дохили дег ҳамроҳ мекунем. равғанро ба дохили дег ҳамроҳ кардем. Акнун баъдан гӯштро меандозем. Равған низ часпида аст. Бале. Акнун то омода шудан бирён шидани гӯшт, мо метавонем картошкаву сабзиву пиёзу яъни ҳамаи маҳсулотро майда кунем. Картошкаро ба кадом тарз майда мекунем? Картошкаву сабзиро бо тарзи яъне чӣ тавре ки гӯштро майда кардем, картошкаро низ ҳамин тавр майда мекунем. Чун гуфтем фасли баҳор аст, масалан эҳёшавии табиат аст, ҳам дар пеш моро ҷашнҳои бисёр ҳам бо шукӯҳ, ҷашни Наврӯз интизор аст ва чӣ омодагиҳо гирифтаед шумо барои ҷашни Наврӯз? Тайёриҳо чӣ гуна ҳастанд? Хеле хуб аст тайёриҳо, хеле хуб аст. Танҳо ман не, чунки ман ансамбли давлатии фалак кор мекунам. Хеле ҳунармандои хуб дар ин ансамбли мо ҷамъ омадаанд. Дар ҳамаи ҷашну маросимҳо, дар ҳамаи консертҳои чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок мекунам ва дар омадани баҳори нозанин ҳамаи ҳунармандони ансамбли давлатӣ бо сурдҳои тару тоза омодагӣ дида истоданд ки ба мардум сурдҳои нав тару тозаро пешкаш кунанд. Яъне Наврӯзро бо сурудҳои нав истиқбол мегиранд ва сурудҳои навро, сурудҳои дилнишинро барои мухлисон пешниҳод месозанд. Хуб, ин лаҳза бисёр ҳам хуб мешавад ки ягон пора аз суруди навеҷоди худро барои бинандаҳои мо замзама намоед. Дили ман ташнаи ишқ аст, биёву дӯстдорӣ кун. Шукуфа то гули рӯям, диламро ғамгусорӣ кун. Шукуфа то гули рӯям, диламро ғамгусорӣ кун. Дили ман ташнаи ишқат, маро хушбахт хоҳӣ гар баробардон баробар хон. На ахтар аз фалак ору, на зӯриву назорӣ кун. На ахтар аз фалак ору, на зӯриву назорӣ кун. Булури дидаҳои ту буд оинаи ҳақгу, аз он то қисматам бинам дами оинадорӣ кун. Дили ман ташнаи ишқат, биёву дӯстдорӣ кун, биёву дӯстдорӣ кун. аҳсан, ташаккури зиёд. Бисёр ҳам суруди зебо бо садои форам, воқеан ҳам зиндагӣ бо ишқ зебост. Як пиёз барои ороиши болои хӯроки мо хеле лозим мешавад албатта. Ва ин лаҳза навбат ба қаламфури булғорӣ бошад. бояд каме дар бораи оилаи худ суҳбат кунем. Дар кадом оила ба воя расидед ва соҳиби чанд фарзанд ҳастед? Ман барои бинандаҳои азиз мо фикр мекунам бисёр ҳам ҷолиб аст, мехоҳанд аз ҳаёти ҳунармандон, аз ҳаёти ҳунарпешагон огоҳ бошанд. Хушбахтона оиладор ҳастам, соҳиби 2 духтар, 5 набира.
خانه آباد دارم. در اویله خدمتچی دولتی به دنیا آمدم. پدرم خدمتچی دولتی بودن. از خردی میخواستم که صنعتکار باشم، ورزشگر باشم. شکرانه میکنم. یعنی با ورزش هم البته خوشبختانه امروز به همه آرزوهای خودم رسیدم. از سال 2006 با طریق آزمون به انسمبل دولتی فلک به کار اومدم. در این مدت به دانشکده تربیت جسمانی به نام صمیم رحیموف داخل شدم و ختم کردم. از اونجا بسیار هم جالب بیننده از بار نخست میبینم که هنرمند هم در برابر مثلا با آوازخوانی میل و رغبت پیدا کردن، همزمان در انسمبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت نمودن، همزمان با دانشگاه تربیت جسمانی نیز شامل گردد. دانشکده را با خوب علاق ختم کردم. حجت‌هایم را از اونجا به دانشکده فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان به نام میرزا رسونده بردم. دانشکده را با بهای خوب علاق ختم کردم. خوشبختانه که صاحب 2 دیپلم شدم. امروز با سری بلند در انسمبل دولتی فلک کار و فعالیت میکنم. از سال 2006 در همین دوام خواندم. 9 سال 2 تا دانشکده را خواندم و بهای خوب علاق ختم کردم. صاحب 2 دیپلم گردید و امروز بعد از آماده کردن خوراک صاحبش کنم یک دیپلم دیگر نیز میگردید که دیپلم پسندگی است. فکر میکنم که کدبانی خوبم هستم در خانه، چون که زن مادر باید که همه وقت به همه کار قادر باشد. مادر هستم، زن هستم، هنرمند هستم، کدبانی خانه هستم. کوشش میکنم که در همین دوام از عهده همه کار خانه و از عهده سرودخوانی و من همه وظیفه‌هایی که برداشت شما واگذاشته است به خوبی بله خوبی برایم کوشش میکنم. فکر میکنم گوشت ها هم الکی سرخ شدن. کدام محصولات ها رو به داخل دیگ همراه میکنیم؟ پمیدور را میده میکنیم با همراه پیاز و قرنطی بلغاری به دیگ میاندازیم. چون شما در انسمبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌نماید و چگونه وقت می‌یابد برای هم اولیه خود هم برای آماده نمودن خوراک‌های بالذات؟ زیرا شما گفتید که من همین خوراک‌ها رو خودم در خانه آماده می‌سازم. هنرمندان اکثر وقت مثلا در کار هستند، در ایجادیات هستند. من چگونه وقتی خود را جدا می‌کنید برای کار و فعالیت زندگیتون؟ کوشش می‌کنم که در همه همین در کار خانه و در تربیت فرزندان در کار ایجادی هم فعالانه اشتراک کنم، فعال باشم. کمتر نمک میاندازیم که با نمک کم است رو دیگر میکند. قطع کردن با مورد است که ما الکی گوشت را نمک کردیم. نمک کردیم و همزمان باز به داخل دیگ کمی دیگر نمک همراه میکنیم. موافق طعم زیرا شور نشود. نمک از حد زیاد طعم خوراک را دیگرگون میسازد. بیننده های عزیز، ما پیاز و یک قسمتی پمیدور، یک قسمتی قرنفل بلغاری را با داخل دیگ همراه کردیم و اینک نوبت چی رئیس است؟ نوبت کارتشکا و سبزی همراه، یعنی کارتشکا و سبزی را همراه میکنیم. سر اول از سبزی شروع میکنیم. کمتر انتظار میشویم. بعد مدتی چند دقیقه باید انتظار شویم؟ 4-5 دقیقه انتظار میشیم. بعد پیاز و بلغاری و کمتر پیاز بله مدت دوام کمتر از شیبید و گشنیز استفاده میکنیم. گشنیز فقط از شیبید رو هم با داخل دیگ همراه میکنیم. کارتشکا و سبزی با همراهی گوشت کمتر تف خورد. ما میتوانیم که باقی مانده قرنفل بلغاری، پمیدور، سیر پیاز در اینجا هست، پیاز رو با درونی دیگ همراه کنیم. سر اول از چی؟ سر اول مهم نیست. همه قرنفل بلغاری. زیرا برای آب نشدن محصولات ها یک قسمتش رو میاندازیم. برای آرایش یک دانه پیاز لازم است دوستان عزیز. میتوانیم که به داخل دیگ زیره و مرچ همراه کنیم. در آخر میتوانیم که
чибидро ба дег ҳамроҳ кунем. Камтар об ҳамроҳ мекунем ба дег. як пиёла обро ба дохили дег ҳамроҳ мекунем. дар оташи паст як 40-45 дақиқа нигоҳ медорем. хуб, интизор мешавем. дар оғози барнома қайд кардед ки мо як қисми пиёз ва кабудиҳоро барои ороиш додани хӯрок истифода мебарем ва хуб мешавад ки то омода гардидани хӯрок барои ороиш додани хӯрок мо аз пиёз ва кабудиҳо истифода барем ва онҳоро майда кунем. Омода кунем барои ороиши хӯрок, то омода шудани хӯрок. хуб мешуд ки то омода шудани хӯрок дар баробари майда кардани кабудиҳо боз як суруди бисёр ҳам дилнишинро дар иҷрои Ибодат Раҷаб башнавем. дӯстони азизам, тавр не? фикр мекунам ки бинандаҳои азизи мо низ ташнаи сурудҳои дилнишини шумо ҳастанд. Азбас ки бисёр гулпараст ҳастам, гулдӯстдор ҳастам, як суруд дорам бо номи Гули Лола. мехоҳам ки ба мухлисон пешкаш кунам. Гули Лола маро аз хони дил рӯи, маро аз хони дил рӯи, Гули Лола зигил рӯи, маро аз хони дил рӯи, алои лолаи зебо туро дар пуштаҳо бинам, туро ҳамрӯи деворе ба дашту ёлаҳо бинам, алои лолаи зебо, алои лолаи зебо, чӣ сир дорӣ ба дили гул, гули умеду армонҳо, барад манро хаёли ту ба мазмуни ғами дунё, маро ҳар лаҳза ёд ояд сиёҳи дили лола, чӣ метобад худовандо сиёҳи дар дили лола, алои лолаи зебо, алои лолаи зебо, алои лолаи зебо, алои лолаи зебо. ташаккури зиёд. Садоятон хаста нагардад. Бинандаҳои азиз, қайд кардан ба маврид аст ки айни ҳол шумо барномаи кошонаро аз телевизиони Тоҷикистон тамошо карда истодаед ва сарпарасти барномаи мо ширкати ханодии шоколаде мебошад. Шумо метавонед шириниҳоро бо нархҳои дастрас ва муфид аз ин ширкат харидорӣ намоед. барои ороиши болои хӯрокмон аз пиёзи хом истифода мекунем. пиёзро қисми ҷудо мекунем ҷудо мекунем барои зеботар шудани хӯрок. бале. тақрибан аллакай 45 дақиқа шуд ва фикр мекунам хӯроки мо низ омода гардид ва ба дег назар меандозем. дар хонадоне ки меҳр асту муҳаббат асту сулҳу субут ҳаст, дар он хона ҳам файзу баракат арзонӣ ҳаст, ҳам хӯрокҳо бо таъму бо лаззату. хӯрокро ба лалӣ гирифтем. акнун барои ороиш аз кабудиҳо ва пиёз истифода рафти барномаи кошона ҳунарманди бисёр ҳам зебо, ҳунарманди хушсадо Ибодат Раҷаб ва барои мову шумо омода сохтанд. аз намуди зоҳирияш маълум аст ки таъмаш лазиз аст ва ин лазза мечашем ва мебинем ки не маззаш чӣ гуна шуда бошад. воқеан ҳам як таъми лазиз дорад, бисёр ҳам болаззат шудааст. дастонатон дардро набинад. ташаккури зиёд ки даъвати моро пазируфтед ва ба барномаи мо ташриф овардед ва фикр мекунам ки бонувони мо низ ин барномаро бо диққат тамошо доранд ва
анамин гуна хӯрокро метавонанд барои аҳли оилаи худ, барои хонаводаи худ омода созанд. Чун дар рафти барнома қайд кардем ки сарпарасти барномаи мо ширкати қаннодии шоколаде мебошад ва барои тамоми иштирокчиёни барнома тӯҳфаҳои хотиравиро тақдим медорад ва ин тӯҳфа низ ҳамчун рамзи барнома ба шумо барои иштирок дар барнома, барои қадрдонӣ тақдим карда мешавад ва хоҳиш мекунам тӯҳфаро боз намоед ва бубинед ки чӣ сюрпризе шуморо интизор аст. ин аксе аст ки дар рафти барнома кормандони ширкати қаннодии шоколаде гирифтаанд ва шумо писанд омад? беҳтарин. ин як тӯҳфае буд ки ҳамчун рамзи барнома дар ҳар нашри барнома мо ба иштирокчиёни барнома тақдим медорем ва ҳамзамон мо боз як тӯҳфаи дигар дорем. Чун шумо ҳунарманд ҳастед, ин тӯҳфа рамзи зебоӣ, рамзи баҳор, метавонед аз анамин пойафзолҳои пошнабаланд истифода баред, аз ширкати қаннодии шоколаде харидорӣ намоед ва барои мухлисони худ сӯзҳои нав ба навро пешниҳод созед. ин тӯҳфа низ ба шумо тақдим карда мешавад. Хушомадед. Агар ягон гуфтанӣ дошта бошед барои бинандаҳо, марҳамат. аз фурсати муносиб истифода бурда ба тамоми мардуми Тоҷикистон баҳори хуҷастапайро, омадомади наврӯзи байналмилалиро муборакбод гуфта барояшон тани сиҳат, умри дароз, ободӣ, рӯзгор орзу мекунам. Бигзор ки ватани азизи мо чӣ хеле ки рӯз то рӯз гулгул шукуфта истодааст, бигзор ки ҳама вақт анами хеле зебо бошад, шукуфон бошад ва дар ободию озодии анами ватани азизамон мо ҳама сару ҷамъ бошему ҳамавақт сулҳу субот дар ватани азизи мо пойдор бошад. Хуб, биёед бо 4 мисра суруд бо овози зинда барномаро ба итмом мерасонем. наврӯзи аҷам биё ки наврӯзӣ кунем, ҷон бо созу навои булбулон бозӣ кунем, дар чодари бахти нав арӯсони ватан аз риштаи дил кашида гулдӯзӣ кунем. аз риштаи дил кашида гулдӯзӣ кунем. ташаккури зиёд. Бинандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии Кошона ва агар шумо мехоҳед дар барномаи мо низ иштирок кунед, пас метавонед бо рақамҳои 221 47 74 бо мо дар тамос бошед. То барномаҳои баъдӣ хуш бимонед.